Izolo besiye kwezempilakahle sithe masifika lapho udokotela wathi ngisacela lina lonke lihlukumezekile liphakame. Sasesiphakama sabambala wasesithi ngiyazibona ziningi inhlungu ezingaphakathi kwenu zivutha komlilo base kwasikhombisa. Sekukudala likhalila ngaphakathi ngakho inhliziyo zenu ziyabhukuda phakathi kwezinyembezi. Ngase ngithi dokotela vele loba singakhala kade ngibani uyosizwa ngoba bona bathi indoda ayikhali ngakho sivele silifihle lethi ihlazo ngokukhala ngaphakathi. Lithini ngabesilisa abahlukumezekile siyonyuka isikhalo sabesilisa abahlukumezekile kodwa kekho nosizwayo. Siyophephelaphi singamadoda ayikho indawo yokucasha. Baningi abafowethu abashonile ngokuhlukumezeka kodwa kekho nokukhuluma ngakho ngoba kusifanele ukuhlukumezeka singamadoda. Inkondlo yasingithoma ukuthi ngizolitshela lina lonke abesifazane ukuthi lingasazali ingane ezingabafana ngoba umhlaba ufungile wathi awusabafuna besilisa. Ngumlalazi imbongi yamathemba.